Эх, Америка. Орозуда үйдө турбай магазинге бир эле буюм алам деп келгем. Карагылачы. Эмненин баарын алып алдым. Кыздарыма, балдарыма кийим алып алдым. Аябай жакшы скидка кылып атыптыр. Отличные вещи. Сейчас я покажу. Вот, например, муреки всего лишь $10 или $800 сом. Да. Жана 3 жаштагы кызга небереме. В общем, үйгө барганда тартайын эмне алгандарымды. Бир топ алдым мына. Onu бар, астын бары. Cashier number 7, please. Cashier number 4, please. Cashier number 5, please. Ayıptı dağına baralı. Одинокая луна, тарарарам, тарарам. Үйгө кеттик болду эми, кечкеле жүрө бербейли. Мына бул 1 жаштагы балага эми 1 жашка чейинки. Мына карагыла. 2 кофтасы бар. Шымы. Ушул $10, то есть 800 эми кыргыз сомуна айлантканда $860 болуп калат. Мисалы мына карагычы астыдагы. Ушуну $860 эме 860 сомго сатып алса болобу Кыргызстанда? Бул болсо да ошондой, бул шапкасы менен окшош. Вот, хыбышный эмеси менен, шорти менен, мунун баасы $15. Шапкасы менен ошончо кымбат экен. Стоящий, как вы думаете? Бул болсо асты үстү менен тоже 1 жаштагы балага, хыбышный. Мунун баасын билиңер келеби? Мунун баасы $8. 8. Мурут 13 экен, анан 9 болгон экен, анан 8ге түшүптүр. Татыктуубу? Кыргызстанда канча калса болот муну? Бул болсо пижама. 3 жаштагы кызга мындай башына салган бирдемеси бар экен. Бул эмеси менен. Мындай шорти аябай жумшак. Бул 2 жаштагыга тоже ошондой. Мунун баасын айтайынбы? Мунун баасы $10. Ошого татыктуубу, я? Татыктуу экен. Çok жумшак ушундай сонун. 3 жаштагы кызга көйнөк. Бул кымбат. Мунун баасы $15. Мындай дюймовочка жанакы эмеде. Так, бул хыбышный. Тоже аябай жакшы тигилген көйнөк. Мунун баасын айтайынбы? Мунун баасы деген $12-13. Где-то бир $14 барды болуш керек. Эмеси менен, такс, налогу менен. Так, бул деген спортивка. Хыбышный тоже кызга жүрөкчөсү бар. Шымынын чети жүрөкчө. Эмеси бар, чөнтөгү аябай жакшы экен. Мунун баасын айтайынбы? Всего лишь $10. Бишкекте ушундайда канча калса болот? Же биякта кымбат бекен, я? Мына бул сарафанчыгы менен аябай жакшы эме. Сарафанчы эмеси менен, пожалуйста. Аркасы сонун. Мындай. Мунун асты аябай сонун. Асты бул 2-3 жаштагы кыздар кие берет. Мунун баасын айтайынбы? Ой, мунун баасы $10. 860 сом. Же мен кымбат алып атам, я чын эле. Бишкекте булар канчадан? Арзанбы? Мунусу аябай сонун экен прям. Так, кийинки покупкам тоже хыбышный. Четтеримде манжети бар. Шымы. Клеш сыяктуу тоже оверлок менен. Тоже 2-3 жаш. Мунун баасын айтайынбы? $8. Представляете, $8. Бул даже прям 600 болсо керек. 600 сом. Стоящийби? Же Бишкекте мындан арзан алса болобу? Так,
А бұл болса самый крутой покупкалардың бірі, доскелер. Бұл жерде 4 киім барды, бір сет. Мына бар, бір жерде еліне қарағыла. Мұндай кофтасы, ағы, мына, плюс мұндай леггинсісі, бұл 3 жастағылар, 3 жастағы. Плюс еще, ошоның еле içinde мұндай шымы бар, қарағыла. Көріңдер ғой? Клош шымына, клош. Мына бұл 2-3 жастағы. Мұның басын айтайын ба? Вообще, мына, күлесіңдер, $13, 1000 сом. Мне кажется, айвай дешево, айвай, арзан. Елесеткіші, мұ подаркаға біреуге 1000 сомға көтер алып барсаң, емне деген соның подарка болады. Мұның бары қыбы. Же, қымбат нәрсені арзан деп көрсетутам бұя. И самый последний, самый крутой покупкамдың бірісі, мына, бұл, қарағыла. Бұл жерде на кнопочки тірсетет, мына, қарағыла, бүт қыбы. Бұл жерде қанша штук? 4 штук бұл, мына, тоже кофточка қарағыла, манжетін қарағылағандай соның. Тоже соның, мына. И тоже такая кофточка. Мына, астында. Жақшы тарталбайды тоқшау мені. И шым. Тоже шымдары. Жаңағы көрсеткені тоже вот, смотрите. Шонда 1, 2, 3, бияқта да 4. Жоқ, бияқ 5 екен. Мұнысы менен 5 болып қатқан. Представляете, мұның басын айтайын ба? Мұның басы $20, ребята. Арзан бекен, жағымбат бекен. Бұл ең 1700 болады да, 1700 сом. Же, аппарзан ба? В общем, ұшындай, ребята, Америкада ұшындай арзан киімдерді алса болады балдарға. Мына, смотрите, мұн бары хыбы, классные вещи. Тоже Индия. Ұшын бар Индиядан тегілет. Только Американың емесіне, қалқына. Ошол доскелер, ошонда бір магазинге бір еле бұйым іздеп бар, өзіме іздеп барған болғынды да. Алған жоқ, тапқан бір алған жоқ. Неберелеріме ұшынды. Мен еле ұшында ненормальный бабушкам бұй, десілерді ұшындайсыңар бұй, я. Бұл жерде мен иншаллах 4 неберем бар, алардың барына киім керек бар, чоң ой отады. Анан ол келініме кішіне жеңілдік болсын деп ұшынтып алам. Мен бұйырсам барлы почти жайқы, жазғы, морге, апрельде барып қалам бұ деген ойым бар Қырғызстанға. Шу бір документім келбей тат. Шу документім тура болса ле Қырғызстанға барып балдарымды қуантат елем. Ошол бағаларын маған айтқылачы, мүмкін Қырғызстанда мындан да арзан бұ. А качествосы бойынша, по-моему, все-таки здесь лучше, да, же Бишкекке деле сонун кийимдер келип калды. Мне кажется, Бишкекке деле Кыргызстанга деле сонун балдардын кийимдери келип калды болуш керек. Бааларын айтсаңарыздар, баалары кандай, анан стиль боюнча ушундай элеби же мындан да жакшыбы. Мен азыр аяктын эмесин билбем да, эгер же бияктан деле алсаңар болот, биякта мындан сонундар да бар, биякта арзан десеңер, токтотойн уже. Кийим алганда жөн эле баяқы менің фразам бар ғой, любимая, жинді чоқмыр жинайды болбой. Бүгін бізде ифтарда балық, салман и икра, баклажан, салат, ташкентский чай, бияқта имбирь, мята, көк чай, бал и лимон, бір еле кружка. Андым, өтпейіз. Жана салат өз, ба 2 күн мұрын салған салат ең бүт одат. Үстіне дағы өмеден жанақы виноградтан, жүзімден алып дағы қошып қойдым. Это для красоты. Это мой красавец муж. Do you like the food? Машаллах.